Sağ ol Xarxar. Koymadım ki. Bir götürmem içeride. Bombadı bu. Yap. Ol lan. Hop, bir işten de çıktık. Saat 2 diye vaktimiz boldu. Girək maşını yuyaq. Hoppa, çatdıq Prestijə. Aylıq 20 dollar pul ödəyirik. Hər gün gəlib sən maşını yuya bilərsən. Bomba pilisosu var. O normal adam var sırada. Bir tane sıraya durak. Hop. Amerika'nın Boston şehrinde yaşayan Cavidan Karaçöplü kardeşimize sesleniyorum. İndi bir izah getirim ben buna. Cavidan'dan deyim bir dene meyxana. Değerli oğlandı değer canlara. Can kurbandı senin kimi oğlana. Cavidan hemşe eliyip özne hürmet. Etrafından hemşe alıp dikkat. Cavidan'ı unutmadan ben getim. Ömrü boyu düzdü istikametim. Cavidan üreydi üreyimiz bizim. Onunla bağlıdır dileğimiz bizim. Bir insanın ayağını tapdalamayı. Kalk gel sen de silah. Neyse getdik donduk. Boston'un 2 mərtəbə körpüləri və aşağı ilə biz gedirik, yuxarı ilə üzü abrakını gəldilər. Reva çatdıq. Yəni Koroğluya. Böyle katık araba sürüyorlar. Okey, detalları astık. Göre hardware'da ne var? Maraqlı kadın. Neyse. Hayallarımız neyse. 811. Bir dənə tez bazar baxırıq ki, evə neçə dəqiqədir? 38 dəqiqə 24 mil. Gözəldir. Gözəldir qardaş, 24 mil heç nədir bura üçün. Yabadabadu, yabadabadu, yabadabadabadabadabadu.